Rasulullah itu surga dia ngalah. Naiklah. Aisyah, nanan, jeung naon nah, jeung piara heuh teh. Heeh. Udah amat nih. Naon dong we tah. Iya. Ngomong atuh buru. Jadi aing mau perlu. Nah, deui banding makan. Gua kan lu cuma. Anjing, aduh. Goblok sia anjing. Aku ngalah awe di banding. Tolong ngajakeun sia. Nyuri aing tolong sia. Kan sia orang mana sia? Kejakeun sia ku aing ngabanding aing. Goblok aing tergena-gena ngalah awi. Geus tenggor si goblok mah. Tolol ah. Balik aing. Naon siapa? Udah kenal suhu di bandring. Usaha. Ucik-ucik sidan. Kemana ada budak lain? Itu aku. Astagfirullahaladzim, tak budak pejakeun omongan. Langsung tadi siapa? Rasain monyet, demi Allah. Kenang keang. Ih, waduh, curi sama nenek kena mata. Curi kena mata dia dong, kuaing epsot. Minta maaf ya. Minta weh. Ya, aing daging-dugin we dong si Yun aing goblok semua. Langsung aja wae tolong. Tadi siapa nak kawan ya? Nya balik pun tuh ka mana? Aing sih ayo mana sih mah? Kanan ke aing semua. Ih, aing males ya aing. Aing tinggal kumaha tuh? Hah? Orang balik lagi. Bu. Ini latih sama balik tuh mah. Jabos ku aing nyeri di ti tajongin tuh goblok. Kumaha? Aku ada nih, ha? Minta maaf. Gawe suka lu. Ayo. Baik. Ayo tuh, balik.